ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакову ҳавасакҳои қанди бобош зиндаву сарбуланд бошед. худои меҳрибон ҳамаи муҳоҷирора, мусофирора, ғарибора дар пушти паноҳи исмати худаш нигаҳбон бошад. худои меҳрибон муҳоҷирора ризқ рӯзишона зиёдаву зиёдатар бигардона. худои меҳрибон бо ӯ муҳоҷириро осон бигардонӣ. ё аллоҳи пок, баъз анҷоми кор, баъз анҷоми муҳоҷират, баъз анҷоми сафари корӣ бо сари баланду тани саату мағзи солиму файзу баракати дасти пур ба ватанҷона баргаштана насиби рӯзӣ ҳамамон бигардонӣ. худои меҳрибон чӣ муроду мақсаду орзуе ки неке дорем ба он муроду мақсаду орзуе небигон бирасонамон. худои меҳрибон хоки ватана бигина, хоки ватан дар кафи дасти мову шумо зар бигардад. аллоҳу акбар. зиндаву сарбуланд бошед бародарони қандунаботум. имрӯз вақтам хушай. яке бо гуфтаистм ҳозир ман навор мекунам бо як вақти хуш, як чеҳраи хандон қатӣ навор мекунам. чашмам нагира ки пугah бо насренима клет кунам. пугah насренима клет кунам ва ногуфта намона ки ами саҳарӣ то ҳозира занг мезананд. баъзеша ҷавоб дода метунам, баъзеша ҷавоб дода наметунам. бахшиш сено ҳатман ман меёвам номракои шуморо, як ҷавоб метам, ягон чи мегумда, ягон чи менависам. ман хеле намемонам. ватсап ду ватсап пурай. хоб як чизи дигара хай ки гуфтанӣ ҳастам, хай кам кам суҳбат менам, чақчақ мекунам. мегам бобо ту контент надорӣ. кам кам фаҳмидаистам да ютуба, кам кам фаҳмидаистам. як сол шинав да ютуба контент надорӣ. охи ман блогери мусифедам. охи контент чӣ медонам. аяла гуфтанаш мегирам. соати ҳамиҷадам питерда соати 2:20 вақти намоз мешава, вақти намози саҳар мешава. хай мо истодам, шумо қати суҳбат кардам, омадам хеле кофта айси меган ҷавоб метам ки айси бо пур мешава, бо боқиш мемона, бо ватсапи дигарам пур. баъд дидам як кас гуфт ки нависондаед, занг задаед, 10 бор занг задаед, нашидаед, бо нависондаед, вай нависондагӣ дарро мебурояда. михел мекунам нависондаед дарро медурам. охи ӯ пропушинда ӯ аҳамият неметӣ, барои ҳичи нависондагӣ неста. як бародарай фархор, як мухлисай, то агар ман қатиш гап назадам ва хона рафта, бовар куда, то ман қатиш сухан накардам вай хона рафта, як номшад намегирам ай да Москва. худш бачаи фархора ман қатӣ вай бо хӯрдагим суҳбат мекунем. гуфт бобо гуфт на ба худо вақтам хушид, вақт сози саломатӣ созай, давлени созай, ҳама созай. гуфтам ина 100%. гуфт ина бисёр асабӣ шуди. гуфтам охиам номуҳтарамо асабим кардаам. гуфт дилам қарор гирифт ба худо. хоуну намебара, гуфт хоуну намебара. доим дар фикри тим. хай як хато карди, гуфт охи хато карди, хай бобои, гуфт охи на боборо инқадар хатогӯша набахшанд. ман гуфтам ҳазорон бор бахшиш пурсидам. хай ношугирам эстар то гирифтам бурданам. ҷазирбод шуд кор. охи ман нафаҳмидам. мега охи ман хато карди, то даами ютубам хато карди. гуфтам чӣ медонам. хай бобо ҳозир як кас бигира суварам кунам биё ягон ҷо дига бирам. мумкин аст як гуфтаест пляж мешава иҷада. бо ношугри корту нашава ки ман дар мошин сувар кунам биё бирам пляж тамошо кунам, я бирам пляж тамошо кунам ки ба худо идибега хати фахриддин метия. охи мемонем морам гап занем. охи шумо ба аҳамият нашавед гудакҳои динагӣ бобо қати мо боборо мо гап қати бор мекунем ё вай мекунем. накуне на идибек на фахриддин ношугри амртон навасои қанди мен дӯстон медорам қати идибек оли гап зам наворда гап мезанам. баъд иҷада як бародари дига ай муминобод даштиҷум. ман муминобода қати даштиҷум иҷа бисёр бор бурдагим, кор кардам сари хосор иҷод. ман рафтагӣ гаштагим. охи 62 сола шаид ҳама ҷора мисол мегарди, як таърихҳоро гап задастам. ҳамин занг мезанад мегӯяд ки гӯш кӯ бобо ту ҳамин айноми бачаҳои муминобод ҳамин салома бирасун. нумошуна гуфт намеём да ватсап дига номошуна. айноми бачаҳои муминобод салома бирасун дар тамоми муҳоҷиро. ина айноми бачаҳои муминобод саломи шуморо ба расонду. як бача дига як ховалин занг мезана, мега бобиҷон, мега худш дар Корея буда. бобиҷон нағз мебинад, дӯстот медорам, ман ҳурмат эҳтиром дорам нисбати мусфеда. гуфтам аҳсан бата, барои ки ту бобота нағз мебинӣ, бобота дӯст медорӣ, бобота
چهره مسفید میبینی بابا داخل میزنه گو بابام گذشتگی ای بخدا گو غنیمت این شما ما گفتیم غنیمت مخی نامحترمون نمیدونه میگن غنیمت نشه تسر من بربرم میگه نامحترم برو که بابا خودشون دوست نمیداره ممکنه پدر خودش بابا خودش خونه پیرانسالا بود یا چی بود یا نفرت داره برای اونم روستا بگیرم که میگن برکت میاد برای دعا گتایی نیست دعا آدم دعا سعود میشه دعا میگن که دعای مادر هست که دعای مادراتون بگیره دعای باباتون بگیره همین لبوی مسفید بگو بابا یا دعا بتکی مورم با بریش سفید تل خداوند برسم کانتن نیست هر جا کم گم بزنم همین وقت خوشم برای زیق نکنه ما صحبت کنم دیگه یا گپ شید تشویشم ده بخدا یا که برومد همین واتساپ ده میبرویا من قد نمیفهمم خی منتجم کردن نمیتونم میگم در بار تماشا میکنه پرتمش 8 تا برومد اوجا بچه‌ها گفته طرف گاب زده است گاب هم بچه‌های گاب زنن و بچه‌های گاب زنن بچه‌ای که شهرمردای وطننده و با خدا در تمام جا گام میزنن احسن بابا یو گام میزنن گفتم بابا رو دعوت کنین من خبر اومدم گفتم السلام علیکم ای بابا خیر رازبارم کردن چخیلی نواسا چخیلی بچه‌ها بابا رازبارم کردن گفتم خیر گپ قبول گفتن که ایدی بگا گفتن داخلش که ایدی بگا گفتم با هم ایدی بگا گفتم مولی وای در یوتیوب من میبینه ایدی بگم در کاروش میخزه الو میشه یا دوزخ تشکیل میکنه که بابا رو برام پرتم ایدی بگم من خیر ایدی بگ کراسافچ کپکام اون دیگه پلون جلو هم دام ساب سرخ هم خیلی خیلی وای چند سالی دماسک من نام اومدم اخی ما اول بیزنس سر ما بیزنس سر کنم برام ایدی بگ بهم پاچ کم میشه ان برومد گفت که همین بابا رو شناختم گفت این پیرخره شناختم گفت بس استاپ همت گاب نزنه نوشوریت ایدی بگ اخی اینجا رازبور کسا تو پشت رازبور دخه اونجا میره که برای چی میگم برای که خدا زور میگیری خدا بقوات میگیری خدا مثلا پیرخر میگوی تو میگم ای متر تو میگو نوار میگم خیلی میگفت دکازات میکنی که اینجا رازبورا اینجا شهرمردای وطن تو واژن که گفتم بس همت بس همین دیگه که اخی مر پیرخر میگه این ریشش سابیو ریش ما ساب سفید اخی دیگه که همین اول تاج گابزنیش به چی غضب داری چی میگوی تو نوشوری امر اخی چی مرا سراز پیرخر سراز تو خطاکار سراز تو کیمور بود همین سر میگیره با ما گفتم همت خب کنه بیا همین ما قطعی ایدیبک آشتی کنه چقدر قطعی اسماعیل توجی گوشتی کرده بیا آشتی کنه فکر ایدیبک ای فکری برادری توجی گفتم برادر من استاد من نوشگری امر شک فخرالدین استاد من گفتم عظیمی توسمون این بچه گابزن ای کی همین ایدیبک گام میزنه نگاه کی چقدر گام میزنه من نمیتونم گام زدم مرا دبور اگر اصلا ما وایرون کنن کو رازبون میتونم جزیر بشه سیومکا میکنن در یوتیوب میپرتونم دینرم همین خیر شید همین خیر رازبور شید اگه ایدیبک جان التیماس همین رازبور دینگی گپوی مرا بو وای نکنی بو نه پارتو التیماس میکنه ترا اولش که بیا آشتی کنه در می یوتیوب توجیک دو برادر میگن ادین بلی ادین چور میگن فهمیدی نوشگری همین برادوی همین خیلی گپو خی بو سنت بو هیچ نگم خی تو اخی گوش کن تو گولاکی ول در پیشیمون تو چی خیلی گپ زنی ما گپ میزنم نه کی خیلی کان در کور اتفاق چپا کان در کور نیستای همین دینا ما اد گپ گفتم گفتم ای بچه ما همین گپو بزیب گپ زدم و با جورم گفتن که آرام شین تو زبش نکردمش با میره پارتو رنگی فخرالدین وری نه کی خی ایدیبک اولش کی با خدا ما یک گم نفرت ندارم با تو یک گم چی ندارم خدا نگهبانت باشه ایدیبک خدا نگهبان باشه هیچ نمیگم تو عاطفیتم نمیتونم همین گپویی که پشت اکران ما غذا میشم خی زبش نکوخی ما روزای بعد دیدگی مرا گوش که دیگه همین چرا برای کوام بیا برمونن لای بورا بگم می پرونمت کو چخل میشه خیلی روزا رو ما دیدگی مخ در جاورو شهروند داور جنگو شهروند دیده تو دیدگی نیستی اخی تو ناو تولش دیدگی بدی نوشوری غاز نکو مرا کی کریشا میرود گپو هرس میرود تو مرا خیلی نکنن وی زاپیس کنن در یوتیوب پارتی بعد 30 سکند بعد 10 سکند بعد مونده رفتن بگیرین خایپاوات نکنن مردم دیده است برای خایپی من همین فخرالدین 70,000 کانال خریده 30 سکند رو میمونه گپو قبیه میمونه پراسموتر رو میگیره خود خیلی نکنه نه ما فخرالدینم دوست میدارم کیرم دوست میدارم ایدیبکم دوست میدارم قسم بر نام خدا اینم جدا ششتگیم خطی اسماعیل توجیک ششتگیم امی اسماعیل توجیک
ibrat بگیریم اوشتی کنیمه اوشتی بهتریش زن چی میگم میرزا ترسوزاده آدمان از دوستی یا بند دشمنی آورد به مردم روزی سخت یوتیوب توجیه کرد جزیر کردین اخی همین دتا همین مقابل دارم یا تی دیگه یا تی ما اینم وقت خوشی کو دیگه ما وقت شو علاموار نمیکنم دیگه یگون وای نمیکنم همین دیگه با اگر بروری تو کو همین کپوی گفتگی قبیه مرا نه که ایدی شو خیلی میکنی اخی تو نو میتره چون نمیگیرم ترم مثال گابزنی مرام گابزن نو تار میگیرم بیاشتی کنیم تمام نوشوگیرم تو نشوا همین وقتم خوشه یگم نواری بیزیب نکنه نسبتی ما بگم اخی ما سر کنم یگم ای زندگی پسیو بلندیو ایم چیو گابزنم نوارو درست شد ایدی که خاندی من با خودم نو میترم میگیرم همش یک فرزند همش یک نواسه همش یک برادر همش یک شهرمردی وطن نه که مرا یگم نواری گند اخی بخیر تو میتونی گاب زده منم خیلی گپو توجیه میزنم نکنیم باید دوست باشیم باید خدمت میگه که شکرانه همین وطن کنه شکرانه وطن کنه ما وطن دیدم وقت خوشه اگه نوشگیریم بلوگری ما که ما روزای متیش دیدم روزای نک دیدم وقت خوشه اخی فهمیدی باور که چی بگم اخی همین جنت کو جنت مرا چنین وطنم همین جنت همین خجوم بتن بس اخی همین خیلی جون بتن بس یکی گپم خطا نرو بشه نه که جنت الفردوس همون میخوایم اخی وطنم یگم ما کمبودی نداره ما اینم شهرمردای وطن هستیم سینه میسپاریم خدمونا برای وطن اینم خیلی وطن من حاضر اگر هم گرانسیا نورم شاینم جهاز من میخزم میرم من بودم جدا میرم دارم گرانسیا میستم ما همین خیلی وطن ساعت فویزه ماشینا برآورده است که برای دیدیش خیلی ماشینا اونم خیلی بون میگم میگه کدوم نگم خدا روز نکنه یگم وای شب اونم خیلی میگم باباشم خیلی ماشین داشته گرانسیا رفته اومده است گرانسیا رفته اومده هم بس یگم کس نوچه مسخ بدون چیکارش میکنه ما شهرمردای وطن مردمی سرسپرده وطن هستیم برای وطن برای ملت برای مادر با جان میتیم شما نگنی خیلی ای بچه وطن تنج آرامه نوارو بیخ همین شما اصلا مرا وایرون نکنید من نوارو خوب کنم اخی بی اشتی کنیم بیا دوستی برادری کنیم فخردی نکن ناشگری نوارات قطعی خیبتم قطعی ختم زنده باشه همین من نوار کردم دوست باشیم برادر باشیم همدیگران رو پس نزنیم یوتیوب خودش میفهمه کی را تماشا کنه کی چی مقصد داره مقصدی ما اینم خیلی یگم چی نیست گپای خوب بگو پراسموتر میگیری شما با هم ریختو گپای دیده است که یک کس تاناز دیدی یک کس پاس دیدی میگن بیایم پاتم خیلی اما چیزی در دل من میگم با فکرم ما دعوت میکنم که بیا اشتی کنیم خاطر بگ نوشگیش درون پیرخار